Isa ang kahoy pangsugnod sa basic need diri sa probinsya, labi na og wala kay liquefied petroleum gas o LPG. Mao ni siyang gigamit pagluto o paglungag sa mga simple ug yano nga mga tawo aron lang makakaon. Usa kaming adlaw na pud sa taong tanan ka probinsya, mapian adlaw ta mga karumanan o mga suwat turuon. Tungod kay nahotdan naman ta og kahoy pangsugnod, pero tinadjud taon kahawan ang atong abuhan. Wala ta laing choice kun dili mamugha or else wala tay gamiton panlungag. Dali ra kaayo muratrat baya ang baba ni akong asawa kung walay kahoy pagsugnod. Lisod pod og siya ato ang pabughaon kay lisod ni nga klase nga trabaho. Kanaami mga pinutol sa sanga sa mga diri sa mga boundary, mao ni ako ang gikuha. Ako aning gitapok og gipamili tong mga nindot para sa yon ra bughaon. Pagkahuman ako og tapok, ako dayon ang gihakot dito sa lugar kung asa nako bughaon. Mao lang gini kanindot diri sa probinsya. Wala gyud problema ang kahoy pagsugnod kay daghan din na sa imong palibot. Libre ra og walay bayad, unlike sa syudad nga kailangan pagkwarta para ipalit. Muadto og molibot lang kadira sa kakahoyan, makakuha og makadalag og kakahoy na ipalwa sa lubi, sanga sa mahogani, jimelina o kung ganahan pug ka, iapil na lang pud ng sanga sa lingatong. Saan ka probinsya mo na ni ato ang bughaon tanan nga kahoy? So kini, usan ka mahogani nga giputol-putol na daan. So karon mapalaban ta ni kay kini magud nga kahoy is gahi. Labi na og medyo ugana. So ganiyang buntag nakabughan ako gamay. So mo na ni ato ang tiwason. Sa pagbugha, dili po ni siya sayon. Tungod kay kailangan na siya og saktong kusog para mabuak nimo ang kahoy. Kailangan siya og proper timing para masintro. Delikado man gyud siya og pili ka migo sa atsa kung pataka ra kag bunal. Ang pagbugha og kahoy nga gamit ang atsa mo ni siya ang karaan nga pamaagi. Sa karon nga henerasyon, daghan na kaayog mga himan aron mapadali og dili na ka maglisod og bugha. Pero para lang na sa mga naay kwarta, kita ani nga pobreng uyamot, mantina lang gyud ta aning bugha-bugha. Nindot po noong ingon ani, dala po og nat sa kusog og ehersisyo aron stay healthy. So ay probinsya, mo gini problema basta kay kining klase nga kahoy, labi na og medyo uga na siya. Bisod kay bughaon. Kaya ang ihang mga grano manggod dili sa street nang medyo bawd-bawd siya ba. Manang pag bugha nimo, igura siya muntol. So ato sa ni padaplin. So mamili sa tag kanang medyo humuk-humuk. Nga kaya ra gyud. Bunalan og atsa. Ang isa sa challenge ani mabugha ta kining gahi kayo ang kahoy. Kapoy og sigurado nga panington ta og maayo. Labi na og kining gamit natong atsa kay habol kaayo. Kana abang pili ra nimo ipangilo. Kini ra jud ako ang masulti. Bisan unsa pa kagahi sa usa ka butang, naa jud na siya kahinaan nga need lang nimo pangitaon. Same ra gud na sa usa ka babae. Sa primero, gahi kaayo, padili-dili kunuhay pero deep inside gikilig na di ito. Achiche, kailangan lang nimo og antos gamay og sakripisyo aron imong madawat ang iyang tamis nga oo. Achiche. Kabalo ba mo ka probinsya sa unang panahon? Bago sugton sa babae ang lalaki, iyasa ning pagsilbihan ang babae sa sulod sa taas nga panahon. Ipakita sa lalaki ang iyang tinuod nga gugma, pinaagi sa pagtabang sa mga bulaton sa balay, trabaho sa uma, magdaro, hakot og tubig, labi na kining pagbugha og kahoy. Ingani ang kinabuhi diri sa bukid, labi na og ang imong gigamit is kining kahoy pangsugnod. Nya motdan ka, need kita magbugha kay para naatay gamiton panglungag. Kung atong ikumpara sa karon nga henerasyon, dako na jud kaayo kabaguhan. Ang kanhing pamaagi sa pagpangulitaw nawala na kung naa pa man gani, pila lang ka porsyento. Nauso na ang pagpangulitaw dinhi sa chat og text. Gani karon, pwede na nimo pangyaban ang imong gusto nga babae pinaagi sa video call. Kung mamisita man galing sa balay sa babae, pero sila na nawala na ang kanhing pamaagi, kumbaga nag-upgrade na pud ang pangulitaw karong panahon na. Kung kamo papilion, asa ang nindot og maayo nga pamaagi sa pagpangulitaw, sa una o sa karon? Ug kung gusto ninyo i-shoutout, ignalang ko kay i-shoutout ang mo sa sunod nga video. Ug di ay, happy 11k followers sa vlog ni Jem. Daghang kayong salamat ka probinsya sa inyong suporta. Amping mo kanunay, ayad-ayad ko mga suwad.